agoika igase studio bairo gocha mu manyete kolene ngochi toli gochaka gukwana nere eyemo ase yemo aiga ase getaseni geito elinde achi gototebia iguru yechisemi tumane kugenderera umurubirio oito aiga ase embeo okurukunga top 10 goika chisa chiri isano ne mocho obotuko obwa alero na nabontagete kubarigania ase lituko lia lero ase mirobili yonsi eyo ngochia ko korentera kuwaiga ase studio erinde togendere guseni wasubwamo nchekuru kwa Doc Dennis ekemo Kenya Halisi aigase station radio ya radio Kriste kuikirene njiri kubwatiringo bimye mone biri kirute chenkyanda nabontagete kurabwata chisimi biri satuiga elio manyanga ngaigosega obwatirite radio yale ebire biga bya abono margoba nintagete kurabwata chisimi biri satuiga igase studio manyanga yoke bwatirite nyuma tutaransa gukwana na Professor Costantino Nyamboga matoke Embara himself no ari igase studio kumdosi kwa mrefu tutaanza kuzungumza elimu Asante sana. Asante sana, asante gabo. Biole. Umo Kenya. Tata na kuliki ngoria yendege. Kai, na to kiro mwana minto ngatingo koro. Pijana pati na moko tegarana. Amina. Asante, asante gabo, asante sana sana, asante. Asante sana sana sana. Asante gabo. Biole.
Asante sana every kurichisa bajiricha nyabita asante. Asante sana so kugendera goto tegera asante sana. Muyole? Waire bia? Yes. Pole. Asante mwana minto. Kuruburangi. Asante. Biole? Wairire. Ajatata Ivan singa ki mwana minto. Na alikorire biyanga kyabwo? Ndiya tole? Asante kabwa, asante Biole. Ayo Kenya. Eko ngali ya bate masuru ngamge sikimu. Inga kiba ngote ngata na ngotwa. Na demande ya appointment ndi jabo ko makanisa moja ya mandu na singa nge makana ka kingo ikabu wabo. Ego ko ichapaka sakuru kunga hema building sibosonga. No manye kabisa. Injo mande yo akesi mituko yeki aba bakurunsa. Na kesi me studio. Ya yo kwa kesi mi ya koboko ngokurangeri tino organizer. Organizer mambi ke bidiga kiri sabi kiri jamande za moja kama saa no buate namba yae. Ya namba yae tanga bila na ya ko bolga kienyeji. Okay, inge namba yao bana, inge namba yao. 0711 27 7979. Aya, ngokwa kirande bana ngotenga kyogo chamande. Ndiama. Aya, asante kabwa. Asante. Takita koleta professor, tikambwate ya moga yoka. Wairebia. Butokire yo. Wairebia. Waire. Achabe studio. Bia tole. Ora por nyameja. Aha. Nende kale wanjowok. Yes. Bora na watu kwa nyelete paka huko leze pindi. Asante sana ndugu yane. Asante sana, asante. Chabutu kideka, mirongo ibiri na isano ibiri, uri chisi satu chabuna mrogo banche kurukwaza Dr. Dennis ekemo Kenya halisi hitu kuliala nilie sabato enyorwe nga nero sabato yomwelyo asumutinyi oyoiga omutangani umwaka oyoiga o 2024 inare sabato yomwelyo na buna January eyeiga yabeire tenga January yemyaka yamagaga kogaranga ntunyolete nga January yemyaka yamagaga nigo twagatwarire kiangazi but chingaki echiga nigo torochenga January mbura no yarenge linino no yarenge mbura nigo yarenge kutukabisa gabwo lakini rende umanyete ebintu go bikono guhunchurira style elito manyete nga nabo bikobe style gete mbiriko babo ikiagara ayanya saa kubanga nigo ari amange so mutinyo iga tongonyo sieka togochia so next week on Saturday gerabo mutinyo moya oria okabiro gutwara amatuka 200 na atano na tatu so kwa tutagereta kurwa wa separate ya sayare na bali motorigiri kurwa so mtandao ntore Kiss Hot TV ntore live na bogotorigiri ya ro ase enchira ya bene na mbwa tomogeriga se studio kurunga professor Costantine Nyamboga matoke tugo chikukwandira kuri ichi semi kidogo tumara kwira na normal programs chinde aiga ase studio ebire bigabya bono marogoba na bali motorigiri nabona abariganirie asomurubelio obwo elimu Wasichi semi ebire bigabya bono murugo simbwate professor Costantine Nyamboga matoke kurwa University area ya Kenya kutoka Bukamba oikega se studio tuchukwana magarabira tuiga manyete bunabono abana bakore class kelia gya 12 mbakora amatemwa bono niko batakeiri gosoa sichikosi elio gosomera ekosi baracha gwekonya ase amatuko agweche kogera manyete chika kichiri kya kale karumonta akolire class kelike gatano na gatatu niga kuruko monto chiga kitukana gusuka gwe chimutunka iga karwo ikire form 4 kwa ruko monto lakini matuka aya nabwo gukora form 4 otanya ole mirimo yani wikogende kosi bugulie kosi alia sole talented sole passionate erache kokonya samatuka gwe chakarwa kuri form 4 kosi nero gwante gokora tugwate short courses tugwate courses chine no rabe kokokora myaka 2 myaka 3 pake myaka ene karwo somere degree so ekaro wakolire class keli 12 na matemo na tangazwa
wonigo Lukenya University kubarigania mosoe mokore chikosi chego chiko tutevinjiri chibakorana ase University ya Lukenya na boto keteko mwarigani Professor Costantine Nyamboga Matoke igase studio bali moturigirete kurwase mtandao kisa Hot TV na igase brigade ya sere ko batringo bimiye muri birichirute chekianda elinde tochikukwana dere eyemo ase eyemo ebire biga abia abono marogoba tochigukwanira magana yichisemi kidogo tumane kwirana asomoro byo top 10 majitinga bande mbanyuka nyirite kabisa kabwa se radio ya sayare Professor ni gontagete ko koleta sembeo elinde ora to kwani go so kwani ejamigo se community yo omugusi ekaro togendrete kabiri yugo ko igase studio Professor Costantino Nyamboga Matoke nere mbwata igase studio na bontagete kumwarigania elinde bono tukwani biribiga bya bono marogoba Professor karibu tukwani yangu itangani. It's okay. Mbiamo no Dennis eso okonganya kwanganyo ile lakini leo natanga bakangiche. Yes. Ande no mwana myole ndokare ko mu Kenya. Timairi mu Tanzania lakini tuwezi na Kenya. Wana ayo kare Kenya osende Kenya wani ayo ko mu Kenya. Enje na ataka ko recognize. Bokusiba minto kolengia litukolie sabatori abaligia. Anko otokota ba happy Sabbath, happy day. Mwali kolire pia. Yes. Mwanyolire ndagera na bali bonsi pia abagusiba minto barwalete nasanya ko babeka amo na ko babeka pia tigera abanyagitari karawako bategerera bamanya marori babwate na nyasa interfini babe ngababera baya na bakwanda safari atoko bakira atoko batebanga nyasa obarende baganda safari buya baike buya. Yes. Go onacha lero kora kwanira mangana bera to muna Dennis abatebiri digere tuanya komanyererani na where are we, especially in terms of education muna into the university. Yes. Kero tebire exams imbia matemuna koletwe results are out. Yeah. Then a question dealing what next. Igo ategere libane na bali especially bago kwanda mambi chumapiri ongo wasamera mutu ale chumapiri entoeleru. Ni chimambi nkonyora libaga na bongo ja kuminyoka. Bongo ja kubajoin ya nonse ndio tanganga ila kimpaka na bongo ja kocha. Aba chipuristi chinsa vile mayo ja safari yana. Wangi bisho. Biamo. Asante. Oinere mbwata igase studio gakurunga Professor Costantino Nyamboga Matoke nere Vice Chancellor wa University ya Lukenya igutoka ya Bukamba. Guchali gotoreza amange biribiga byobono marogoba. Professor, karibu sana Lukenya University muyere litangani ngakimo chagete chisemyo mwaka uyo. Biamono tuigorite university tare 5 abanafunzi baito and especially abagusi. Yes. Gusaba ko Nyanza and Western. Na Kenya agimabari bago chororo. Yes. Oba igorite bachite tare 10. Aba ando ago tare 5 na staffs baja kuja kubangalinda wanafunzi kibaja kusoma. Yes. Lakini yeye ndo ndago tebi kene nkilinga wanafunzi baito asebabeta. Yes. Obale bya kabisa masoma achakire gabite tense na ndege ndo kyomo ora choro kumye. Yes. Nga Lukenya esetole as a university igere greener. Yes. Yani igere greener muna gusibono embora ya atua egatua buya ibereria kabeiro ororo bono egari achire nsake. So it's as green as our county. Bono iga mbete ya kinire na endele genda regukina embora of course answer ko irangora but I will assure you the place is as good as any part in Kisi and any part in Kenya is greener, but Kenya could even be greener than all these places ngo tebe. Ngakimwe bangete bune University ya Lukenya gokonya abana baitu na nko sikie chiko so fast. Mbia mono egento gyo nda gotebie matemu na soka na ande matemu na tasoka mbali banjite Lukenya na kerensa mbabwate feelings nga wikabaje kusoma na gotebetie kana chita last time na ngatebia ba mintu mwanya getinga Lukenya gebwate kere tamu gebwate start na term 1 eyo egoja ere September December, term 2 eibon tore go set trimester 2 egoja ka January ekoera April and then to bwate May
August na tuamenya kugenda again to semester 1 was trimester 1. Yes. Now all of them ato admit abanafunzi igonga tuye bangete boronge kabisa muna bono iga admission igo chigendererete bado igongo sika admission first week of February a weekend tanga ni mutinyo kabire toko bunga admission ebirazi bono mune bya Bachelor of Science in Nursing igo bigendererete ande class ikeba busigo bara bange ento bwata still china basi yo orata gas boranyo about requirements igongo na bongo entertain lakini hata bwata requirements na ngitatin kunyara because at the end of the day we carry ikwe itaje kotangana na mu admitted atalikiri yani nganka mu papers acha bakange university yana bintu bya better recognized. Recognition is about your requirements ekaro wa called school every program ne what criteria kiaye umwana aguchiro. For example nursing we go to biology, we go to chemistry, we go to sub, go to physics, we go to gesongo, we go to Kiswahili. Maita wange binte bibibiwa biaba bacha. Na another na diploma in nursing, erogo to word meet in March. To word meet kapere, erogo to word meet in March na September. So all other programs to word Gintech is on. Exactly. Igo boniga intake chigenderete bono. Okay. Nga itura nyore application forms lide to apply iliko considered. Application forms ogenda for example website ya bantu angalo ogenda university. Yes. Go www or karo kwa rure ga ogenda Lukenya at. Yani ogenda ogenda Lukenya www ibono to kuruke website ya university igono chiform na go download ko ruororo but in esaba gusi I make it even simpler na balenta chiform una bona ale desire on kwata chipoka point jinyinge no chiform na ende bali abande soronga asia anyore te namba yane antumere WhatsApp results ripuli omwana again ko mu admit actually faster than the form. Omwana ogoje ku fill na mutumira ji form online o fill online na mote bintu no qualify to jo gerende school ole class ekita kingwenya gukora ki na kingwenya gukora most of the time igono anya bali baturigirire tigalia se TV se batutegerete igasi radio enchirende karo gochikwena ne namba yawe yesimi nabo bakugutumira nga credit ki omwana anyorete ngosikiatete gukora omo na ba advice na ba te ba to admission fee. Yes. Was a commitment fee. It was a single sana. It's a part of the fee. Yani muna application. Yes. Ogora arumia. Lakini into application form with admission form ya ito. A commitment ya negere. Didn't go over 10,000. 3,000. And then go to the Pacaricity. Just on the spot. Okay. Evono. Na wachama biya watengango chabale before 8. Onkuru asenda iro ntenga bageni mbara. Onko na jira malisti kuru university directly na nembaera. Ago chare online. Yes. Go sare virtual. Go sare in soft copy. Muno atakawa na ege skura go kwana. Beyonce video. Oyo atakawa na website www.lukenyauniversity.ac.ke. Yuma ete dote no te bangina. Na bakagabanya kuri giororo gora te yandore na ande umuntu somete you don't even need no ko ande website ya Kenya University again through it ayanyore download form but the easiest thing yongo the fastest ne yani yes and you I know an example and check yoko ande that means no ko bati chinda goro ne raji pick koro lakini bono professor mbale tutagete ku understand bali baturigirete ali ase TV abande batotegereta series ite ko batire ko bimye mana bire chitute chenkiada ase university ya Lukenya ngaki moko ira grades a certificate a diploma a degree naki moko ira a university ito admits abanafunzi wa all levels kiara within our university Nduwate Institute. Yes. Nduwate Vena College. It's a big university.
garango te bantu bwate college yes bono muna wana na kwa diploma in nursing Lukenya University liza kurua diploma in nursing advantage mono yaja kanyora diploma ya Kenya Medical Training Center KMTC yes kiara nursing ni chia KMTC one of the only thing yaga no advantage in tuna because mu train it and got mo diploma ende bono ga gutwali university and tuara ya KMTC na matemwa okora na ari standard ya KMTC yes ega si tunogosomia ndino kulia balimu abalimu nandi bakarangire buya basomia ngana balimu bakarangire buya ewa babete aba BSc arone yaito kiarone degree degree liko be ya KMTC ne Jeju University na bono na goteberigo ekero bono kondorangu umwana ago chache ko gore certificate certificate igere two phases ndugwate ya intano uyo tugetia kora matemwa ya university uyo tugetia kora matemwa university atokumuri prepare okora matemwa ko anek yes go say anything over by Tiveta bon kiagara we also at a registered center you know your accounts na okora matemwa ka a Kenya accounting examination ke korani una abantu baka accounts in the country so we cater for everything agazi to more is of instruction na yo rotebia emodia exam wote ko kora mbodi kyota gete neck ne inyo at neck internal so you choose one of the two ekero watabrenga ntubwate neck na tukatwara intano mubwate examination fee intano na neck internal is part of the fee examination fee nke lakini neck uikoru fee na no maguru echicho cha neck warore igobono obuyamboli ekero gukora intano ukorwete fee examination fee is part of it exactly na Lukenya University mabagana ale ngubwate kwikira boniga karo kurigere liyo rachikwira abanafunzi muna bona ga instantly baga bona gambwate na bonko baibo wadi media 1000 instantly and ko ba residence ikono kwata accommodation ni gero mwana to yobo jali seito the first thing na accommodation to komwa na baibo liba chiro ache ka gosinga jo kusamba bange bacha bawo te banga sali na giya the first thing na accommodation to koraki moko ena go to another accommodation that is kero kono re desk to accommodation ni chake accommodation na andi chibeso to cheche accommodation actually very manageable is only 6000 some universities go for 12000 some don't even have accommodation by the way lakini to admit all students wa be university atoko ba admit anybody oya kwete kusoma Kenya atoko mu admit that is our strength na accommodation yogukwanira how much maybe do you charge in a actually per semester is 6000 only kiagara breaking ko genda renka what we are avoiding abana kunya kolgi chi room isiko chi landlord mbadiko waro seria sepia onyo na chichonjiyo maje tayo nande banya kwanga kugorana up and down bono our hostels the only thing you ta koro no kuruga ime kiagara ntubwate Italy's kirase okuruga ime you know ogo salie ogo inikirize be na our electricity bill unnecessary students exactly go bara obache ne gas na bari kero bakurwa na bahanzo kutambara so we avoid part of security measures lakini we have so many canteens apart from the main magara cafeteria university and what we have done we have outsourced them so services are so good so if I have 100 shillings in my pocket you eat lunch 50 bob it's 50 bob 50 shillings is enough in a day in a full day from breakfast omwana omuyo manyete saruete omayete ngasobe mechando nero omenyete muno elebo ya sobere na bakodi 120 120 riere osema muna bona rende mugwa ko no mugambyo ito otokonyera moja mizidi wangoro umagwa kongira otogwera moja mizidi lakini oyo ruete chi family jibwate a super background abakudi na 300 munatake because we have places tokoroka muna stokoroka coffee house abugere mendi for abantu muna ayebona coffee house 300 korra bube kwarorire
no rubi ata tuliko kora kigere tindi korro be korra bo kigera jera bo de bo no lebo eh lakini aka totally able to whatever kando and then the beauty of our university yes we have provided students with their specific areas that they manage their own life. Okay. Some have small hotels. Yes, but they have also employed people, not that they don't go to class. Provide services. Provide services. Okay. Digere baba able to ende class kusoma. Esa buli una wachaga professor litukulia lero gutagete tonyora abana kurugusi bagochi gusoma Lukenya University. Gentongere ntake tubaerezere buya gwatera accommodation for 3 months, that is a semester, 6,000. Nkwana na mulegetana no moito. Wono aligo atole gendo nga super. Esa uri omwana gagocha egenda gocha no burangeti no ndokurwa. Oh, burangeti muri kurwa? Ndigo burangeti kyorayo. Ego kurwa moito ro. Ora urendo bwa bando nyanga n'umuntu rarito bwato oburoiro ruanga. Ngokero omwana agocha no burangeti bwaye and we recommend the beseni but we recommend bitamba because of the climate. Okay. Kaya climate most of them ke bwata humid. Oh yeah, okay. Oli birangora abaliro. Lakini nare equally oburangeti bakugorobo obomokiero jagaranga saa 10 in the morning because of the plat jawa yata plat wana mbega gori yata plat ya nyore mbewe ya national park ne tlago te biringa atole bia kero tusmigete mete menge sana obo ndungo wale kile bo cha kanga saa 9 na nusu ndio kuwembe lakini yankongwero yebo endito injewe kanyina lete njitindira ukumibono igo kwa tendya apart from igetanda a mattress nero ero no mwana rikurara soboga engiya kabisa engiya kabisa muna bagusie bago jana batenga morale mattress mwebe mwahoke class mwagende class gusoma to basleep because of a good mattress matemuna kale mutu tali mattress wa itukuliya live wa itu enjoy iga ko ike chinza geto kumanyanga ngainduete kwali ligetawe. Asante sana mwancho mwategereri wireria sayale na ulibo turigeretia so mtandao o Kise Hot TV niko togeretu kwana eya maseyemo na Professor Costantine Nyamboga Matoke yule Vice Chancellor wa University ya Lukenya. Igo atebirenga wikira wiki entangani yomotinyo kabere nigo barachigusieka admissions chia SMS entangani aso mwaka oyo onye kubwate omwana okora matemwa akanyole grade which grade D+ guchigoro D+ na bagokora certificate diplomacy minus na bagokora no degree kubwate C+ na bagokora igoleto omwana moira si University ya Lukenya elio anyole amasomo na ekiagera university ye nigo registered ne Ministry Education asesito ya Kenya kokakugedaro nigo agosoma na accommodation nigo eraro wakana chiri wisamemo ase semester yani minute ase emetinyi etatu yoka igo naende aso mwaka nigo tubwati semester isatu igo ni 18 lakini rende nabo okwerwa kunenchire mo yugo somya umwana wache gwekonya samatuko agocha Lukenya nigo yachire kokaranika atebirenga is affordable institution tubwata sesito ya Kenya kerera affordable terminatinga nigegwa kanise pick up isa lakini gejale tikiro moiboli aire umwana oye asome arro neliache gwekonya ase amatuko agocha ngochiale gotoerera nkosiki chikwenanwa ase University ya Lukenya atukunira renga umwana ngai arachi go fit ekogara ngotebande no kuiga si radio wose aso mtandao iga oito Kise Hot TV ekrota geto mwana wache gwekonya samatuko agocha tubasa kumubeteli gukora ekosi ilio monya nayo mwiboli otagete tigo mwana akole ekosi ilia atagete asale passionate asale talented enere kosi arasome ache gwekonya samatuko agocha ngira nase Professor Nyamboga totebyango some of the courses mogo offer as a university ya Lukenya. Now because talk over a university you go for under schools. For example, School of Education, Social Sciences. Yes. Ntua chaka matukonsi pinaka bate bilingo chaka doctorate or say PhD meaning doctorate of philosophy. Area wantawa tanga permanent head damage. Ngocha kathore in education. Ya chakire. Actually, applications are on. About a Masters of Education, yes, Masters in Education ECD, and in the same school, about Masters in Geography, Masters in History, Bachelor of Education Arts, Bachelor of Education Science, Arts includes even Home Science, yes, Bachelor of Education ECD, Postgraduate Diploma in Education, a year minutinga,
garora untrained teacher graduate what is Bachelor of Science usa or a postgraduate diploma in education garo mwalimu ntubate Bachelor of Arts in Community Development ntubate ndogonga diploma in early childhood in diploma in ECD in community development and toward a diploma in ECD, toward diploma in social work and communication, and I mean community development. Diploma in social institutional governance and management. Certificate in social institutions and governance and management. Naende kokoende school ende ekoruka school of agriculture naron tubate PhD achakri in agriculture masters in agriculture bachelor of science in dryland agriculture ntubate diploma in agriculture diploma in environmental and ecology diploma in alternative medicine diploma in dryland forestry diploma in wood science and fungi technology certificate in agriculture certificate in environment and ecology certificate in alternative medicine certificate in dryland forestry, certificate in wood science and furniture technology. Then to school ya business and economics. To a PhD in business management. Bachelor of Commerce, Bachelor of Business Management, BA in Public Administration and Governance, Diploma in Human Resource Management, to a diploma in Business Management, Diploma in Public Administration, Certificate in Business Management, to a certificate in Human Resource Management, certificate in Public Accounting. Now other courses, form School of Health Sciences, to a Bachelor of Science in Nursing, Diploma in Nursing, Diploma in Nutrition and Dietetics. Yani ya kuligelia magana jindagara. Karurwa to uwanata kwate bunama nyikitali jindagara okuri. Diploma in Community Health, Certificate in Community Health, Certificate in Nutrition, the Diploma in Health Records, Certificate in LD Records. Ntobwate ne academy ekoruku open distance and electronic learning. That you don't need to come read to the university, lakini aboso makurunka. Koruku Odell. Do a diploma in Human Resource Management, diploma in Business Management, diploma in Information Communication Technology, diploma in Social Work and Communication Development, do a diploma in Early Childhood Education, do a certificate in Information Technology, certificate in Human Resource, in Business Management, and many others, paka including even air and beauty therapy, electronic installation, bramping, motor vehicle wiring, data analytics, artificial intelligence and machine learning, programming and software development, project management, digital marketing, mobile application development, user experience. Now, chikosi chikwe ule na akwanire kuchakera certificate in business management. Nyinge we would be working with some universities abroad. No, depending on the time, you can be taught virtually. Naba Songo, naba Hindi, naba Arabu, naba Kenya Munantu. It's just a collaboration. So we all teach, and all these are starting anytime next month. Digital marketing, data analytics, artificial intelligence, machine learning. As a training wa, yani training wa use machine, chirichiko kwa namuna abantu. Yani wana kwa muna robot. It was chiko for under what we call Enterprise Academy yibwatode. Tinga wana jikosi jechoira. Very chinyinge. Very chinyinge. Masoma abuchire. Kubwali konya na moment some courses. One we are going far. Nade mo muligere tira moto ko abwase moigire nangoja next time inde bya nangote in addition to this ukabwate news wochaga asoro ko gusi ya bono university ndio jaga someria bana ngumbu to kwa certificate chaito a collaboration kiara bagukwane umuntu wega Faransa mbama itige songo ba jili East African community ono mbama itige so ba to chole muna ntulu Kenya as a university for the next 5 years to say nigente into to correct into kwa someria bana bono graduation into za kwa bandu na marieta ale kwa makongo karonya Somalia ande ko bambo ko nyali na pronounce ile muntu tamalizo otaibu ile seita bona to juko for the first time kwa marieta makongo
but then to us Yes. igombia igona ndembia igone bisia karongo thoranga university gete yabacho it means inga mbanje tamangana amangana it's about quality. By the way. Kenya we look at quality also. Asante sana, asante mwanchwa murigereri bali bagwendete gutubwatia se mitandao yitu kisa Hot TV na bali mototegerera ta se radio ya se yare kubwatira ngo bimia muna ibire kiruta chenkyanda ngongoro komo Kenya tugendete tukwana na professor uyule vice chancellor we university ya Kenya buna akwanire chikosi a university ye ekova nonye naye buna kirigese otegerete kwa igurenga omwana obuna akora matemo KCSE ekosi nera abe yugukwana kwa yigure gusenere gabu gusenetayo timanye tigusenkwa igwe kosi eri omwana otakete achi gusoma nabo wa kesi migochega se studio 0738 3939 56 0738 3939 56 elio twakero kwa nama naito nyako kwa teliswali nilionse na bali motorikiretiga kwa TV nabo gotulikire comment isabwo any question ubwate nabo gotulikira gabwo elio professor Costantine achikure nilekora nigotore ange gochikukora enkwano yita ya masemo no vice chancellor we university ya Kenya nyokubwate liswali nabo gotwakire simi gochega se studio nkosi kelio rataka omwana asome goseni chibesere kelio rataka kuboria nigo naiguire namba yesimi ga se studio 0738 39 90 39 56 usolike SMS usolike comment gabwa so mtandao ukisi Hot TV elinde bono professor achi go kuiraneria ibire bigabyo bono moroba nyuma totara akora kuruga se studio mote banga twakora tutaireti amaswali aine lakini nya yagale kanenga tuirane irionsi na kwa igura so mwana bwete ko fit well on the world tagate kwira na se professor elinde mubuliri swali utabirenga university ya Kenya ne bwata matunda amaya gochase wanafunzi bali bagosoma se university eyiga kolende professor nabotegete kuboliga nkwanchera muri abayiboli bakana fee in terms of installment kose wakana limo iga ku jumla zote mbia mono Dennis university yaito the university nkolengi ota compare university in Kenya currently yes akerego chesa mangana yo kulipa yani yo kuri fees yes esa uliga ntokolete muna bana bagucha atubwata baguru percentage ya 30 na ende twaganya keri bajo korra matemu kabakora ama wiki ya gatano ya sita na ande baruita tende yes igonga ntura baserio manyete ndwa imine tinganya twa jibesa na ntokuru ne chinke sana kiagara we are talking over my masters is 40,000 one of 40,000 yakarogo nyagara 30% of that jibesa irenga tojo 17,000 yes 15,000 yeah okay wona karawa kana wakana 15 ejigo tigara ikomi awakana kara matema gate gojigo the final yes lakini tubwata matemu assessment itogere twice igonga every other assessment we konya go percentage yetu wako igonga in other words asaba gusiba mindu bantegereta installments ingwanje ruchire lakini go commit tari okwana nanto akora to ikirania abuno auto goja twatebanga igobona ndi wanze ko umurimo ayi muno mwibuli nze tukobekesa records ya balimo kiagera bayibuli ni no customer chitu number 1 na ndi gonto banje tinande twataka tuanje nekere kerensa yes ewo okay asante sana gabwo professor onya kubwate liswali lyao na bugotolikira SMS kuswa kesimi usostolikira comment kelia ande ake uratake professor akwanire ebiro ebiga bya abono margoba ase studio tegete ko sobe SMS ga ya chire eyemo yuga kurunga Lydia ke mtu university ya Kenya tumefurahishwa nayo. Je, mimi niko Kisii, kuna vile naweza chukuliwa kwa university kama sina transport lakini niko na school fee? How is it possible kwa hilo mwana university mubado jigari manyeti how ndo kocha kurusio mwana ekyo mbia monoridia lakini ndoja kurusi mwana gusiga yomo unless bara bange na ndaba bwa the challenges yes auto kutume basi but meanwhile to recommend nga
abagusi especially muna abago so model nabo bagocha center ya Nyamarambe Nduru ba mera na bagere bari bagosoma na barobo bakurundiwa basomero bakora for purposes ya matem lakini at the same time bagoja muna bono covid ya elire kiara formally go to asomiri physical ngole ngindo chitula ni via physical because of mera gusiga but again based on the number of students baja bakora bara to kendo ja kosomi mwana oyomo ko ba economical igonga mangana transport ayo tora autokubeka isiko unless you need the case na bagoko agokonywa but you can't be any the case kila litu kwarori ali ke genuinely ngana restaurant keringa na wa na utako matenga yaya ngakimoko ngakiagocha won taliga aliere tulakini nyora bara bange that is our beauty also munabona mambira ngobo kanyora kwanyolera bana 100 bakuline gari naboko ngwa kesi miji basi kwanza jijibiri that is part of marketing by the way chicho boy kurugusiga kora walende mimi naitwa Evans Maakori. Naomba kujua kama university inakuanga na branches ama ni Ukambani peke yake. Professor, mugwate branches ni university ya Lukenya. Evans Maakori nyoko kusikana Kiswahili yako aulika. Na kwa nanga our main center gere Nyamarambe Nduru esa utu anyata busonga condition gere nene tukaranga tikatogende karere Nduru minute ngana be wadesi ando wa Transmara then it can address abantu babo machoge abo basi abanchali nabo bago cha isiri yororo na then it was more strategic because of the South Nyanza factor tuwate Amabei County tuwate na Migori County hata wanafunzi actually bakuru Migori bachorre karo muna matemu wao korwa bakoran online lakini agano yake ile fees konguja ba gocha bale kiara ba gocha specifically ile fees kone holiday but bonto nyora bana baise ni bagasoma no regular at least ba form a class of about 20 na batoko ba mwalimu ko baso mi balu no ba uja baso and for that means we focus on Migori na Omabei then Nduru becomes the center yes and the South I know Gembo is quite close to Nyamarambe Kubwa Busongo yes whether it's Kenya is quite close because you go to Etago or Nyamarambe which is about 12 kilometers Asante sana Machakos Great Run unasema kazi nzuri asante. Huyu ni yule ambaye anatutazama I think so kwa mtandao, anasema yuko na Asisi. Asante sana mwecho motegereri radio ya sayare andosi asole timanyeti swali kibwata gwichase Professor Costantine Nyamboga matoke kurwasi University ya Lukenya bugwa kesi musotulikira SMS na bandi barikira abo nyakobwate swali rinde lyonse naboko tutebye ibiro biga bya abono margoba ocheiga ase studio na Professor na achi gukoireneria ebiro ndocenga na biro byo niko bikari kotomye kinyo kubwate swali 0738393956 nyuma tutarakora esho ya abono margoba kokera niko tutagete gochi gukora enkwano yitu eyamasemu iguru yechi semi twakwanira mange na Professor na onyokobwata mwana otakei kogende kosi gakore classic li 12 matemwa akanyole D+ guchiguro nabo agoswase University ya Lukenya elinde akore kosi eliaganeti gokora naende buna batebire nga university ni bwate amaya guchase abanafunzi ngoto basakoranga naale nabo kuiru mwanafunzi yorro yakogera accommodation ngwa waroro gagwa kana chiribu iberekero motienyi so asemeti nyetate semester ke kwarane chiribu isano na mochoka ogwakana eli omwana agendere gosoma ailinde anyole amasakara gose certificate ira chakomokonya ase amatuko agoche swali kibwate 0738 393956 nyuma tutarakora kuroiga ase studio ngaiga boto tegerereta kuri bibiga byabona marogo na bogo tutebya elinde na kora twali swali na arora bogo tubuli 0738393956 ine namba tugutumeka igase studio karo tugenda tugukwana Professor Costantine Nyamboga matoko yule Vice Chancellor we University ya Lukenya uyochire aiga gusi kubolia abayibuli baito egetugyoka baratigere abana na masomo
na masomo itagwikirana onyamo kuira banafunzi gusabana baino ase college guse university yiga ya Kenya baende gusoma aro bache wekonya chingaki ichi igochi iswali kirio gwate 0738393956 tutubere SMS gabu guso wake nabo ngochi kumuboria nyuma tutarakura bukulika liswali lya ugochi gase studio na professor na chiko iraniria aiga ase studio nyuma tutarakura ase njira ya abere 0738393956 inero enamba tugutumika aiga ase studio. Professor ngwakwandira magana ICDE na P1 ya cheka rusi wa rone serikali kugenda gwasoma diploma direct ino mwakore some changes ya samangana P1 mbiyambono naende ine resort kwa wodi ya ko concern wa twalire P1 ya bet expunged. Yes. Naende ko last year na kana chitaiga na tebetenga karole P1 yes. You need to strategize in a way to be relevant or correct diploma you upgrade it. Yes. One diploma ito to bwate bona nga teacher primary diploma in teacher education you get a full of CPC you onda ba welcome bari batagete no emambi bandigie karongo tige namba mba ndolenga kitoko ba sanitize bagende school as soon as possible. Okay. Onyolenga April no bale class ya virtual basoma some bwango ebintu bitaraji goswanze kabisa. Yes. Ngonto nyibwate. Okay, gwanere aromo nyibwate. Nyibwate. Na ECD ko chakire certificate nero wate. Grade keria paka masters. Grade ase ECD. Grade gere D+. D+ ase certificate. Ase certificate. Okay. Asante sana. Asante. Diploma cheto chire other than education. Education a diploma ne like go chance bono to see but again subject to our TSC instructions. Yes. Lakini for now AC+ wako rangi wako worried but I'm sure before August we are getting the circulars. So that you want to get a diploma at teacher training ya teacher the famous diplomas. Yes. It will come down to C. Lakini all these other diplomas it is C minus. Whether it's a diploma in agriculture, a diploma in IT, C minus. Okay. But you kogende diploma ya nero ya nursing, very competitive. Okay. Igere C, lakini hardly abantu jizi bakogenda. Abantu aka nebe GC+. Okay. Because you get as competitive as degree. Waire. Mbiyande ndu yana onye naye kuri. Okay, asante na kile na kwandira magana nduru branch gonere gusiga ase nduru bana na bakwebeka amo elinde banyole amaso mota yakomanya university secondary school ora beke class kuiketu ara pakabari mbakora baja kasomyo. Yes. That's why na University of Nairobi tebu area nkoro kabisa tebu adi branch everywhere. Okay. Igo university hiyo era university ngoga enda gosine clan gete kwa beke university university manage county kwa kutwa university ngentaka ko because managing them 3 years easier manage secondary school. That's why we see to recommended ngatiga basamo bakusipata gete abako gendo na anda to nyireta ali strategically no na abantu bali batanyara kwa kana rentima abana baona wakana renti gali because that is a more of that's not one of kids human visit so it's very expensive. Mimi nilipata D+, nataka kujoin hapo nisome teaching ECDE. Can I get a chance? Yes. Abako nyora libaga kwa mwande namba changa gara ndobere bi. Okay. ECD na bako ndora ne D+. Minimum requirements are D+. Okay. So igo kwa igure no itoto tebeti elieta na boko nyora libaga yugabo 0738393956 akange simi nyuma tutara akora nyokobwata iswahili ndilionsi akange simi gosolika SMS 07383939 56 swali kiri yobwata kucha si professor Mbiyole ngaki kya baba
tenenanga ase network omwana ominto nariyo torakoigubia wakorete last year ehe grade kikwateinit a D plus inkoski otete gokora walimu yes okay walimu nabo gosomera bwa ECDE lakini tali oboiga bwe primary because you must attain C plus C plain again diploma yes 07 38 39 39 56 ngosiekerera nyokubwateli swali oraboli professor nyuma tutarakora twakirisi 07 38 39 39 56 notisa nobere isatu kianda isano isaro demo 07 38 39 39 56 nyokubwateli swali nabugo tubolia usutulikire gabwa somtandao bali moturikire gabwo nabona inu mogoturikira gabwo elinde oboliri swali nyuma tutarakora interview yito ya maseme korabon niko chisa cha mnyokiri cha bitukire dakika 10 kuri chise cha boro bekro tu gukura kurelia professor ngochine ko mwali baga akwane ngana ya yo mwelio elio tokoleka geretenga twa kwanira mange gabwo na jere tu mwana elinde asome ase university achagwe konya ase amatuko agocha so uyubwate D plus ngetango bwali mwara kwanira ubwaisi because tagokora ubonde okay professor ngana kiao yo mweli urakwane ekaro tuguchigukura kore ligabo mbia mono litanga ni asoko okonganjirangjerero as naende kumigereria se bipindi kwa bwate konyo chance egento ndatigira bagusiba minto bonspi abantu bakoreta matemu the only thing muraba bagusi neltimone getabu mari mutayo aende egento kende mwana tayo gwete na chianyore D plus na chianyore D na bwata sako genda igo mutiga abananka ngaba gwete mukabatigo na babara bakora degree echo lakini omwana nabaguchakire ruti getachakire gosene D eyo gosene D plus acha konyoro onyore degree kiagera kere certificate yagokora nko barungo gachwere nande ya barua nengiyere ekero kwanyorire for example kole certificate go gukora gokoyeta gokoende diploma kogwete diploma gokogende degree igo mutiga abana baberenga naende nabatebi university korukulu Kenya the only thing inda bakonye enga kindo nelinga fees na botoko gamba tweigwana mwacha mwaru mwakora naende fees yeito muna nabatebi kurulitangani fees yeito inda batebi rero kyagara tujito nyoreri liswari yonte yobolia igere chibesa chinga sana bakora masters or masters 60,000 bakuru semester oyo korwa okore degree 40,000 ya korwa ya open distance learning kiagara na abare full time bakuru 38,000 na bakuru 38,000 bintombire bakuru bike chiaidi jinyombe se bakorara oyo koru 40 tali korara wono kiara ninka gosoma kuru lakini barabunko anda jiri chiagenda igo then equerende postgraduate diploma education na any postgraduate diploma tobwata is that 5,000 mwaro chelina ninje dina arenda mare Julius ndio jitoka chaka institute yekorukunga Pan African Institute the first kolonjitore diploma ya ekobaza sponsor na barobo na marema and company go se marema na intwe go chakera next month actually by next week konyo mune metandao diploma ya ebwata ndo 300 already applicant korusiko anko ba challenge ya Kenya na inunga mucho inyo na mbona bagusi ninganje mokole diploma muneyo na secondly ndobwata diploma nge chionsipi chikwerende certificate nge chionsipi ne degree chiri motagete chiri relevant chiri nabatabia se school chiri natabe education ya business and economics ya agriculture ndobwata na school of science the relevant diplomas degree chiri oro chionsipi chiri moratake keramugo cha radio sayar gosemwa kere abantu ba radio sayar esimi na wakubatebi uniquely ndo chagete diploma ya nursing mote kidat chance lwa moja kogenda moja ko ruchibesa mwaka mwanya ko ru diploma ya nursing
mondo lenje muliza ko ngaka na banko ba mabaga imo KMTC lakini moja kasomera university yaito Bachelor of Science in Nursing na ende tinde muliza ko ngaka soronga sio mwana wata C+ minimum na ndaka toa C+ in biology, C+ in English zike Swahili, C+ in chemistry, C+ in mathematics go say physics ne diploma na boy go kiara ne diploma is C in biology, C in English zike Swahili, C- in chemistry and the C in physics stroke mathematics igo echine jibu ate jibesa chinga igorake lakini diploma chinde chionse buno nabatebya ya diploma in nursing ibwata 5700 iskali ba uchaji 98 ne degree ya itoge ibwata about 95000 igo nchiri pesa nyingi ngo kolera enko batebya nga mwaro chebali bago tegere KTN tware ngon TV na tingo taka ko batebya nga tware ngo koro otware ngo koro jo second marathon edition ya marathon ande ye kare tare 24 mutinyo garato next time karongo cha yengima ebinte biga jagerete korunka Lukenya ya wairo opportunity moje morani 42 kilometers morani 20 ese obuyabole is 42 kilometers oyo gotangana 500 ichikoso mobuko the least price is about 30,000 a Friday yera betara 22 mutinyo garato ntubwate ndogoro cycling no ne kumyoka neji baiskeli lakini era we event ya wangi na mono ntukanye bwati saba asaja on 23rd no go simeke mete a university yaito nkogwa kire close government liba tangasting mete billion billion 10 nesimekwe ntuntu iretege ndege tukaja last year wono gatu asimekire mete about 500,000 grena nangu siga ga one day kamura to approach ase medita na ojo toba simegezi na ande toba lentra batara mwe watange mete to simeka na rera abebuya ngo kolera once again nkwania wanafunzi bana ridia ni umugambiolo change no mwana Regan ogotoka mlimani Bosongo nkwania Sedekayo Rigie director nkwania Kweva Lawrence nkwani Mayunga Urinyabururu nkwani Yakoni okokorega asie county na ende nkwani Nyamboga bonse bya sebabeta abaralira abandi bakarisiko kwani mungi na mama kolengie oyo koralire bono akumusabire misengi ya mambi nkwani omurugio na Dr. Gladys no mwana wa Samantha no nkwania nyote yogendo oyo naroche ochiete Nyaburu na kisi skuru akakwana byasana or a very good mentor ase nkwania yenda Sakaria na nkwania abantu bonzi ipi abayiri asebabeta bagambi bonzi nuna abantu abaya usigetagete okoigwana usigetagete nyoka kera so mugambi myone okolega asiaire so that to add na uchikora igonga abagambi bonsi ipi toko bakara toko terms of CDF moko konya abana ende mogende rebo iko ego chase umugambi omonene bwe county gasi yoko genda round kunya kwa abantu chibesa wa empower wa able to take here so we wish you well all of you MPs we wish you well negama we wish you well kromo tika kolega gasi aye eriata kiremo na bona na chiro kolega nega lakini intu gasi tuko ba wisdom rigere wisdom we bakonyo rigere mo nyare kogamba anko bakira nkolengi tera ikamoni lakini wone kara za 5 lakini ngo bakira gutukubya nyasaba beko abarende abakwenda chikanisa mbali chikanisa mambi bagenda mambi na ije karo ko ende misanga ende bya mambi na ujake safari yana guchialia asenarua alimate makweni gosalia ngena voi mbuya mono Sadrak mbuya mono Dennis asoko ngali baga na nkolengi nga oyo tarara ndero bomane ngoge ni dio oralire bokonguno bwae mbanya ko babonzi bona batarara abandi kale baralite bya mono. Asante Professor Okwanda Mange gabwo Okwanda Mange na ntoche 14 ngakiende gase studio ache kutumanya amange igoro ya masomo ase university ya Kenya University wikira gabwo no tukukuranira enkwano yaito ya masemo na professor lakini guchiare koina na enamba yesimi tumane go sign out
tukore program iga ya bono mrongo professor kweba kwa nane namba mbia mono Dennis oneba kwa nane namba kia na mbele ko graba jabandi namba ya ndere 07 goses 0 isano na ibere enot isano kianda isato inya isano na ibere na yamo to limaite kusi na wanarale kabisa ngano ke songo 0 7 2 0 5 9 3 4 7 1 na nden kolenge ujakuru mutinyo kabere sodo katikati ingote bio chocha gona kwana unsi karongocha chiango cha bono kogenda into places ngenda nyamira gima sengo tware bikundi ketana china bikwanira ngende busonga gima na aruna bikwanira and the only thing ndako kolene kelina ndako iningoira round ngaki no kani tware gari. Asante sana, asante ndugu yane, asante professor, asante sana. So naboko akira professor simi na beyo ananile gabo ase embeo na beyo ananile gabo ase embeo naboko kwa 0720 59 3471 20593471 naboko kwa nere eyemo ase eyemo gakurukunga professor Costantine Nyamboga Matoke, Vice Chancellor wa University ya Lukenya gutuka alia ukamba leto mwano asomasi University yegache kwe konya sama tukago chakore chikusiba kwa nandiri goli yabo ni goli le inse kabisa 0720593471 0720593471 ine namba ya Costantine Nyamboga Matoke professor tuchitumira neka kiende aiga studio na datu manyamange igoro yechisemi Tiago tonyoro gotera ukoiga kuruiga se studio kogotebanga tukimaliza kazi gotena St Matthews kia ambori kuruiga